Oh Marashem. Ziyakhala nangapha. Zikulawudi nangapha. Zikhala macala. Ayeye. Ayeye. SS. SS. Azikhali zikuloud. Guys, zilokhu zibuye njalo ePoint. Ama-TikTok warriors are nowhere to be seen. Uxolani akadlali, uphendula onke amatafula. He's leaving no stone unturned. Ama-powder sellers are on the run. There's no place to hide for them. Ama-patriots ayavutha nje kuphela emaflethini. And ukuba vele eSouth Africa bekusetshenzwa ngale ndlela ngabe ayikho yonke lento eyenzakalayo, ngoba uyabona ukuthi imigwaqo yasePoint iclean. Ama-powder sellers abalekile, ama-building hijackers abalekile, amaphoyisa enza umsebenzi ayabopha. Kodwa ukuba kuthiwa amaphoyisa behamba wodwa ngabe enza as usual ukuyithathela i-bribe. Njengoba siqala nje namhlanje ukubona kuboshwa ama-powder seller ePoint, kodwa amaphoyisa ahlezi ekhona. Ama-patriots ebatshela ukuthi nawo ama-brothels, nazi iy'ndleko zopowder, nawo ama-building hijack, nawo amabhilidi ahijackiwe yilabantu. Engavuma amaphoyisa ukuya kulezo ndawo. Namhlanje kodwa kubonakala iy'manga ePoint. Sibona iy'manga uXolani ewakhipha ama-powder seller ewabeka phansi emgwaqeni ebonwe abantu. Bathi namhlanje silala khona ePoint. Sizobona kuyoze kuse namhlanje. Into ehlekisayo ukuthi ababonakali ngisho emawindini ke namhlanje. Ngithi bayathanda ukuvela ngamawindi bephose nezinto beshaya ama-patriots emgwaqeni. Ababonakali namhlanje emaflethini. Mawuthi ubheka phezulu awuboni ngisho ikhanda elivelayo lapha emabalcony, emawindini kuclean komile ababone. The news will kanti ama-TikTok warriors, ama-giant kwathuleka nje. Phela besiyitshela ukuthi balindile ngoba behleze be-invite ukuthi izani ePoint, njengoba babe-invite nase-Hillbrow nase-Uval ukuthi if you are really men, come to Uval, come to Hillbrow. Nayi nePoint bebelokhu be-invite ukuthi if you are really men, come to Point. They are in Point and ePoint-ke bahlele beya vele. Angiyazi into abasuke bebafunelayo ngoba mase befikile abehli ukuze downstairs ukuzobabo behla kuphela makuyi-match bazi ukuthi vele uJacinta mostly nabantu besifazane. Namhlanje kufika iy'nsizwa ey'fana nabo abasafuni ukuvela
kanti bahlezi be-invite la kuma-social media ukuthi simlindile wozani. They are nowhere to be seen.